Ukire mwega mwiroreri wa Kikuyu Star TV o hamwe na FM show nie nani ngagitwo DPP kuma kure kwa Kikuyu Star TV. In fact nie ndirakiuga atiriri nie ni nguguruka ni tondu tukire na 90k kamso na guku ri atukire guku mwena wa SNL kuria turagikorwo tukiruguria 90k to the world na gukorwo agitugeithia na tutariria atiriri what is 90k to the world. Karibu sana 90k kamso. Legio muno yepila mutu tulika Ini 90k ni turaigua ati 90k to the world. Tamba utaurire mwiroreri atiriri ku ni kuga atia? U ni kuga atiriri riu kuma umuthi turikaga show nene cia mabũrũri mothe ni wanyita? Ni ndiranyita. Ni tukoretwo tugithie no riu rita riri kuma show ino riu ni tugathie UK tugathie ku show nene thi ngima muoroto witu tuone kana tukurikia uhoro ucio. In short no tuge atiriri ni wa launch ni ta tour ya worldwide na makiria ni kuoni turenda gutwara mugithi global nigetha andu acio me thutha witu nao moke haria turi riria twi handu hamwe twa crowd ri ni hathukaga no ta riu ithuĩ na ithuĩ tungiuma generation ino tume tuthie mabũrũri-inĩ mangi nao generation ĩrĩa iroka iume harĩa ri iyo ĩngĩ nayo ethi ũguo tugukorwo tusetete a very good pace. Yes. Riu niĩ ngũrie ri 90k to the world ni umuthi ura launch. Yes. Lakini before that no rari na tuere orari nayo no ari na mugithi I bet last month na no ari jawa bũrũri wa Kenya no ari Qatar. Riu ri the next show yaku todo show hii yenye imepita ulikuwa Qatar. Riu mashabiki yaku ri wenye wako huko nje outside the country ni wa nchi gani ambao wanapaswa kuwa kikutarajia from now on? From now US itakuwa the first tour. Tukitoka US tunaenda Japan, China, tunaenda mingi na ikiwa strategy hiyo yenye nilikuwa naenda ni venye ulikuwa unaitwa, but now this strategized event tunaenda Egypt pia tuko tugithiururuka muroto ni tuthiururuke mabũrũri mothe ili tuweze unatiki tuweze kukava kufikia mashabiki wetu wa Kikuyu na mugithi wa Kikuyu. 90k ni tuonaga ugithiongoka guku bũrũri-inĩ na madancers aku na crew yaku ndikio kana show ici cia global riu urithiaga onao? Of course no nginya makoroho kurai na gathina matirai no horo ucio wa passport naki but ni tushughulikiire utiri nie digetiga andu akwa ni no nginya mari koragwo ho although cost rimwe ni rehaga thina but we have purpose to do this thing and we have to do it. Yes. Na riu tondu ni ugithie global ri mashabiki aku aguko Kenya guguthia atia? Global ni kugutara nginya Kenya. Gugu ngina gugu ngina Kenya rio gugu Kenya kiri bũrũri kiri thi. No guku ni ngurikana ni head wari na riri wari na tour ya guthiunguka bũrũri mugima. Ni ndari nayo twambitie na regional tukihura Mount Kenya riu turahura ingi ya Kenya na irawa kwega biu twarikiririe na Malindi riu turenda guthie next step. Riu nie ngurie ri haha Kenya ri tondu no thiete regionals na ici mostly wikite shows cia clubs na nini performances yoguo ri ngurie wina plan ya kwambia stadium tours tuge within the Mount Kenya region? That is a goal. Turenda gwikaga show mega shows no mega shows station orauga Russia stadium but we have to start somewhere. So we will start somewhere tugathi tugeka show nene bio na nginya aini angitonie ino no ni ndira represent no riria muragweta 90k twagire kuheria 90k twikire aini othe aria a Kenya tondu show ta icio riu urenda ni wona kiria ni ndirona no nginya munyitanire nginya na aini aria angi
no nginya hagie mundu umwe pioneer wa kwambia nigetha andu mone it is doable, it is possible and it is possible. Atukirekereria 90k ni undu wa mathari andu ni makuwi ni undu wa different outfits ciaku ndikwe riu kana riri uragethie global outfits cigukorwo cihana atia ndingetiga uria njikara makuwa ngira kuo na ni nguria ri umuthi na ni launch yaku ri niki umuthi wa mwa kudunga nini umuthi ndamu ande nwe ni ndi ni undu wa international ni ndungi ni predict nikio giatuma njikio ni koguo 90k ni undu wa matha mbere ya tunine ri ndina kiuria na mashabiki yaku ni magwetereire haha SNL muno riu nguria ri tugithia aria ri kwina surprises ene iria tuku expect kuma ke 90k terera ukai tuthi tuingire yes koguo mwiroreri ndugagikorwo ugithie kurahiu ni tondu show ino yothe ya 90k tugugikorwo tukiharia na nitugutigirira ati we wi hau nyumba ni wagikorwo ukimiamukira 90k ndirenda uheane platform ciaku ciothe niguo tukorwo tukirikiria 90k kamso guothe Instagram gina Telegram tigana Telegram sasa ona ngina Telegram kuria guothe na nguririkania angikorwo ndukiraikite na gusubscribe channel ya Kikusta TV o hamwe na FM show ni wega ugikorwo ugikogwo tuma na 90k kamso ta mere ni ukuguruka yepila mutu tulika yengengeka gira tuthieni kwenda pamoja 90k 90
Ndoro ya 90K ya Masoo. The dancers. Wapi makofi mazuri ya dancers. Watu wa Nyandara halo. Watu wa Nyandara wapi dunia 90K. Watu wa Nakuru halo. Wapi dunia hizo dancers. Ada ane Nakuru na Nyandarua na tondu gitumi kinene riu ndirenda muhobe muhuruke mutwendeka cigana eka igire tu muhurito karibu gukurino ngekio tondu hena athuri aria bata ndona guku na athuri a bata manjirire ingia kumeta ma support 90K na pebi iria i haria ndire namba niguo ndago futa ora na magira na itenda kandi he niguo haya athu muthuri wa mbere biu ni mwene SNL kana investor wa guku na ni atuma muthuri ucio thutha waku auge kiria maneana na uria guku twitaga haya ihenya MC Crash uyu no watumwo amunengere microphone anyite atrakedia hudi sisi anaita 2,500 haya nowe na 2,500 gore hudi nowe na 2,500 wena 2,000 haya ekera 2,000 haya timu 2,000 tiri ntogoterera 5 yenya Crash haya no watu haya saibo mudo to 90K adoge bere halo adoge bere halo yenya mudo Crash haya ekera watu mona kio haya gwikuri wa mbere ri nikuri kindu gitagwo executive accommodation executive ahurikwa ni hari swimming pool ni hari kindu gitagwo haria thutha garden na ridge na oguo ni ma support mundu gwitwo 90K as a SNL launch management 90K gikira microphone ino njega nginya ndangade giki tondu igere ndangade nida iketwo management ya SNL ni ya support mundu gwitwo 90K uga ciringi 10,000 uga 20,000 uga 30,000 ya support 90K na 50,000 shillings 90K ati ama murengera microphone eguo haya ndio nekirwo ni management ciringi 50,000 murengera microphone eguo nigetha tutambure oguo niguo haya ni wari hasiringi 2,000 tumongerera 5 onani igirutira ri mundu mwe hu ari 2,000 ndimongerere 5 ri niguo JC ndenda wambe ugia tiriri SNL mwanegera 90K mbeca cigana ciringi 50,000 arafu tukamuhe 1 2 3 kiharo giki giothe egangare niguo ini na thank you very much ore SNL ore wega ni undu wa ciringi 50,000 haya oka kawimbo thank you very much ore MC Crash ore wega ndenda utitira muthuri